PTV som tir tu te hin za vain che bai vek ole tungkar chung long tla dis ka thil tlang sa zual te i lo thir rawng u chon chen lang sa zual te long tla dis chunga bial pathuma candidate som pathuma nom long tla dis ka polling official ten postal ballot mangin vote an thak tran danang taka in than kal puyani thei ngai nan long tla INC MNF le BJP official candidate te thunei tu sa nga zor kawantum lai idol season 2 top 5 ating te puan chuan anei ani long tla chin new year lai thau sang ni som ni pathum hon anei ani Matthew Saral din puya kania tu na chan chin kim tang zokin long tla district chunga bial pathuma candidate som pathuma nom Mizoram State Assembly in than pui nei tura chu tu ming pelut en fian apal tla in nuk dog du te ta na hun hon chu tho tan ni tlai dar thum khan to pa long tla district assembly bial pathuma chu tu ming pelut zinga in nuk dog kanom lova heti hian long tla district chunga bial pathuma candidate som pathuman om ani tui chong le long tla sa BJP INC MNF le ZPM ten candidate an nei chawa long tla wa sa BJP INC MNF ZPM ba ka independent for zoram tharten candidate nain tui chong le long tla sa candidate pali ve omian long tla wa sa candidate pangan om ani long tla district bial pathuma candidate turte 36 tui chong durjia dan chakma BJP Hara Prasad chakma INC Rasik Mohan chakma MNF Santi Jiban chakma ZPM 37 long tla ways Zebi Rual Chinga BJP Singun Lian Chunga INC V0 Sanga MNF Launun Sema ZPM Biak Chunga Chinza Independent for Zoram Thar long tla is NC Muan Kima BJP Ezo Thang Lian INC H Biak Zawa MNF Dr. Lorraine El Piak Lian Chinza ZPM te ani MLA in thampu vote thla ni November ni saria nei ani dona December ni tema vote share ani anga in thlan kai noi thil zong he December ni nga ma in zo fel vector ani long tla jessica polling official ten postal ballot mangin vote an thlak tran ninga ni chunu da som pahnia tang khan long tla jessica in thlan chunga polling station sang duty tur polling official te tam postal ballot manga vote thlang na hun chu facilitation center government regional higher secondary school new veng puya hon ani district election officer long tla district chu tarlan danin polling official te tan postal ballot manga vote thla khonin som ni paruk atang ni som ni pariat in rin ni chundar som pahnia tanga tlai dar nga thleng hon ani anga october ni som thum pakhat atanga november ni ruk chung hian polling station duty tur nelo election official dang te tam facilitation center deputy commissioner's office a postal ballot manga vote thla khon buat sai ani bokang ninga ni verkan government regional higher secondary school new veng puya vote thla kania polling station mo purna sang nei polling official te tan training buat sai ani bok training se pu vanal mona video bungtang south le pu samuel alma soma sai lo SGC tan zertir na pein electronic voting machine song bol kong asia tur sang ten entier bok ani long tla district ayam polling station za som riat pakhat omen 36 tu chong assembly constituency a polling station som sare 37 long tla west assembly constituency a polling station som luk bakwa le 38 long tla east assembly constituency a polling station som li patni awama october ni li sang ye som ni pathuma electoral road tlang zarta ka khan 36 tu chong assembly constituency a voter singtum sang luk som li patni an oma 37 long tla west a voter sing ni sang ko zali som ko pathum omen 38 long tla east a voter sing ni sanga zong ko palian oma voter omzat atanga sing ni sanga zaruk som riat panga chumi pa an ya sing ni sanga sri som nga pali chu mei chia an ni danan taka in than kalpui ni thenge na long tla INC MNF le BJP official candidate te thunei tu sanga zual kawan tum thu tu chwa in tro man sia long tla assembly biala chu turah ming pelut ending na pal thlang to BJP INC le MNF candidate te chuan ZPM candidate tura Dr. Lorraine El Piak le chin zan me son le kha fel helom ti hreng chunga returning officer na pum chu dampal zutna an ngai thu le puyan ti thu tu so in trom siamin an tar langa danang taka in than kalpui ni theinan thunei tu sanga zual kawan tum thu an soi long tla assembly biala ZPM IO ding tura ming pelu Dr. Lorraine El Piak le chin zan me son le kha chu candidate dang pakhat IO ina soi sela wangin in ren ni khan candidate dang terwalin chin fel man ani ve talova pathian ni kham boi pui chun som le ani
ZPM Election Commission of India recognized political party apom alani lo wangin an candidate hi rot tu mi soman omangaya mi som te chuan Dr. Laurel Peklin a chin za hian rot ngeya aking puiten an soi se chan ber chu a rot tu zinga mi pu jes thang lian an minga sign ve lo ti ani candidate le rot tu pu jes thang lian ten returning officer le midang ma an soi fia nuwa tumrem wang ni lo ti pa leo leo ni ti alana wangin returning officer pu Abraham Bairazi ki ti chuan Dr. Laurel Peklin a chin za nomination chu atuk pathian ni khana pom ta ani Indian liam ta scrutiny boy puilai to top siam thailo na long klai sa ZPM candidate nomination paper a rutu zinga pakhatina minga sign lo awanga tu ke ennon le ani hnuwa ZPM candidate Dr. Renal Peklin a chin za nomination na file chu returning officer chuan poma heminu hian long klai SBL BJP candidate pu NC mon kima INC candidate pu is zo thang lian ale MNF candidate pu is biak zau te chon thu chua in trom siamin pathian ni ZPM candidate scrutiny a Dr. Laurel Peklin a chin za nomination paper in hol turania dana chiang taka in ziak chungin long klai SBL returning officer pu Abraham Bairazi ki ti chuan technically chuan ZPM candidate le proposer ta thil ti dana dik tok lova ti chung sin dang kal zonga kan lo rel ani poin dan thoi min la correct tura nga ila ti in ZPM candidate nomination paper he dik lo ti reng chungin a pom sakta ni tin thu chua in trom an siama an tar lang ani Lai Idol Season 2 Top 5 fa mi pasarian tling Chin tip lai hadir kam te bu le KT Vision Trang kop te bu sai Lai Idol Season 2 ni elna chu Central Wale hola nei chun som zel ni in zir tom ni zang han top 5 result pu na nei ni in top 5 fa mi pasarian tling top 10 in TC ni tung ka thor than le thor le zang khan nei ni in top 10 a hian live music mangin in el nei kal pu ya ni ya contestant tenan mani hladu zong pakhat le team song pakhat theu an sa ani Lai Idol Season 2 Top 5 fatling te November ni som panga in ti siang nan nei chun som leang Top 5 fatling te Betty biak tin sung sialam Rebek lom zole South Van Lai Pai sang tin nem long tlai bazar Zai on par li cha sanga 4 Mung chin lian mong tlang Tuan chazing khampat le ram hlei chung sanga wan te anim Puan tong Lai Idol Season 2 pakhat na yan chiang noi thum pani nen chiang noi ni le pathum nen chiang noi khasum fai nan dong dora pakhat na changa pathum na te foreign fan puyen ni don bok ani long kla chin new year lai thau sang ni som ni pathum hon na nei ani zirtom ni kan central wele playground na lai thau to del te bu bul to men chin new year lai thau sang ni som ni pathum hon na hun man nen he hun ni pu Joseph lal ming thanga chin za general secretary central wele chong khwalian ni na man pui Kualian pu Joseph lal ming tanga chin za chuan lai fa te tun ma chuan ramzal tak ne ko sain British runa wangin obbe kan ne ya rambung sang pathuma chan chan kan lo ni ta ani ramboy wangin kan unau te long tai ko pe kan tlan khom mek zela in pum khan tha le thom no tha nei zel tu reng ka cha du chewani ati pu Joseph chon lai fa te nam za tlak nam chon tlak ni thei tu ren long tai lai fa te Jerusalem a pomela India ram thazar noi alugis policy mangin ma ni kut kia kan din theinan ma laila Lai fa te economically independent kan ni theina kan bei anga ya chumi a chuan lai na mangin kan par chok thei do ni tuna kan din huna lung oi mai lo emoin tum kun mai lo in malam clear chunga na manga kan par chwa ve theina tur ngai tua chungin thei top i chwa zelangu ate kholian chon central wale chong ko ve mun sang sang lai fa om ta zinga thiam bik ten thiam na mang tang kai thei turen malam mek zela chumi zara chon ma son na kan nei zela be sei oma lai fa tem pum khatna turin central wale chon thei top a chwa zel do ni ate Heu ran pu lai big lian chairman lai thau to del te bu chuang kal khom te rom na thu le hun bo sei dan soina anaya lai dol top 10 ten zai mi puyen oya nam lam entir nei ane bok long kai lai thau chi new year man na yan in ti lim na chi sang sang bo sei nin in tlan sek in shui po ma win long sek le lai pe te bo sei nin mi pui ngai lo ber lai pe in elna biak le sang halka chu champion nin swimming tan tlong eu si veng che pani na ani Lai pa in elna hian apung pia mi som ni telen open in elna hi kalpui ania champion hian sum fai cheng noi khat dongin pani hian sum fai cheng singa dong bok ani Lai thau chin new year helom na pui ber chu in ni hian bazar wele hola buat sai ani dona PLN ri rel ngil nei lian hlong chairman international chin forum chuang kholian nin hunaman puyang in than kai no taxation department in sum dong bungrua nen fia November ni Saria Assembly in than pui nei tura kong sang sang in than na mo nam le dik fel file rin tla kom theinan long kla ji ka mala na kalpui chau zela ni ya zertom ni khan in than na boi pui tura ruate training nei puyan ni ba ka postal ballot mangin vote thak chun zom ani
in bo sai na kong sang sang kal puya ni rual hian state sarkar hnuai taxation department chuan zirtom ni khan longtlai sum dong te bungruan en fia election commission of india in thana fel fighter kal puya ni thainan candidate te ma political party le campaigner te dan kalami puya sem tur bungrual la thil dang sum dong ta mangin an check call lo chu uluk ta ka vil turin taxation department chu mo phorna pe kan ne ya mo phunan ne angin taxation department longtlai zone chuan pilram roti pacho assistant commissioner of state tax sovin longtlai sumdong lian zual te bungruan en fia sumdong te bungruat check call zirtom nin en fia china thil fel lo le election ne nei kai noina thei tura ngai le rin hel mu chua an nei lo ani taxation department longtlai zone chuna tul dan angin sumdong te bungrua en fia nai kalpui chun zaman tum ani MNF MDC Phuket Sheku ngai MNF party chua sanin ZPM azom MNF party changa sanga West BL changa Thantlin Phuket Sheku chuan thotran ni khan MNF party chua sanin ZPM azoma MNF party primary member le mo phuna nei te bansan Phuket Sheku chuan om na sanga chu ZPM unit shoi tu tin hena aro ten enrollment an ti sak thu soi Phuket Sheku chuan MNF party chua san hu hian ZPM party zom te soin MNF party chua san chana party chunga boine le lung oilo na nei lo thu soin ZPM chu mitin ban pha kalphung thor le bel tlak zok tur nia a hriat awanga zomani thu soi bok Phuket Sheku kum sang ni som ni LDC in thanpuya MNF party ticketin sanga West BL changa Thantlin nen LDC sarkar ma sa khan executive member nen revenue department le dang te en call ani Longtai district chunga polling station za somriat pakhata EVM ko sem chhodang turwa manna kalpui ani Thotran ni khan deputy commissioner PSA Longtai district chunga assembly constituency pathuma polling station za somriat pakhata electronic voting machine sem chhodang turwa manna scan randomization of EVM VVPAT nei ania pu Joseph HR Ramsang deputy commissioner chuan he huni kai shwain pu CM Bihari Mina IAS general observer 38 Longtai is pu Srinivas Behera IAS General Observer 36 Tui Chong le 37 Longtai West 10 nan telpuya heng assembly constituency pathuma returning officer election officer district information and public relations officer nodal officer for EVM management le political party ayo te hehuna hian an tel ani pu Joseph HR Ramsang deputy commissioner chuan in thana fel file lang tlang om tur chuan in than kai noi malak na chu political party sang ayo ten an hriat pui mo thu suin scan randomization of EVM a hian polling station tina EVM an da tur roman felna ani thu soibok 36 tu chong assembly constituency polling station somsari omen 37 Longtai West assembly constituency polling station somruk pakwa oma 38 Longtai East assembly constituency polling station somli pahnia ombok ani mi zong ta na bel tlak sarkar kan siam don Reverend Dr. K. Thanzao, Vice President ZPM. Tholini kan ZPM Lai District Headquarters Office Longtai. Reverend Dr. K. Thanzao, Vice President ZPM General Headquarters in ZPM Party Amitar Zonga Somni Pangalom Lut. Lom losing a hian LDC MNF Party ticket a sanga West BL changa Thantlin MDC ni lai Phuket Sheku ngatel. ZPM som tharse lom lut tu Reverend Dr. K. Thanzao, Vice President ZPM General Headquarters chuan mi zong ta na bel tlak sarkar kan siam dona Miratheite ta na chen fa kom sarkar kan siam do ni ati ZPM Vice President chuan Mizoram Revolution chum ni athleng towa Mizo Union Revolution le MNF Revolution te ania tuna hian Mizoram Revolution chum thumna athleng do na Zoram thara piang do na akir to don lawa chumi tur chuan olai don lawa thei top kan chhuam mek zel ani ati ZPM in ngana thutlung chu iram lo thleng ro sati ania pathian lo ram thleng tur be tu te kan ni ati bok Reverend Dr. K. Thanzao chuan Central Lama ZPM din na tur soyen Central ZPM chan Result Party kan ni nangin kan mai dona BJP INC le party dang te kan thopui don lo ni atibok heuna ZPM alom nu thar Phuket Sheku chuan thu soina nain ramlo rel na pathian ram tun din ti hian min ne emema dingna la rin omna ti thu te yan ZPM om ve du na min siam ani ati Phuket Sheku chuan tun ayaram me puiterwal khai zo ka ma kan son to ka lui ti ka nei lo tin ro rel na dik mangin he din hune kan thleng thei dona ZPM party an ram thara min shwai don ni ti ka hmuwa ram thara cheng ve turin ka lo lu ta thei top soin ka thei china ma ka lang ti ka soi du bokani ati Tholenia ZPM party mi tharlam luin komi puem stil ram chana present ZPM Lai District Headquarters Longtlai chuan hun kai shwain lom nu thara changin pu si lalung mo na XMDC le pu Philip Sang chung nunga treasurer MBSC General Headquarters ta hne changin ti soi ngai kha kani bok mi tharlam lu zing an puan ru lal than liana present MBSC Joint Headquarters Longtlai ba ka
ลงใต้เต้านะจงมีสมรีปทุมและสังเอาก็ชูงจงมีจลีสมสรีประคัดอันนี้MBS จงมีสวมประคัดลมลุเตลอันนี้บอก MLA อินทันปุยในตัวกันดิเดตเลเจนต์เชียตัวไปมวยอินจิลเฟียนหุ่นในอันนี้นี่แหละนี่คันที่ซีคอนเฟรนซ์ลงใต้ปูโจเซฟลรัมซังดิสทริกต์ election officer ใครช่วยนั่นหัวMLA อินทันในตัว political party ช่างเต็งแคมเปญกัลปุยช่วงบุรุษมวนำเลนทันเฟลไฟอมไทยนานะ election commission of India นิ่งใครช่วยนะดวนเต็นจิลเฟียนหุ่นมันอันนี้ political campaign กัลปุยด่านตัวเชียตัวช่างอินซิร์เตียนหุ่นอาเฮียนผู้เสียมบิฮารีมินา IAS General Observer ทัดเดดลงใต้ผู้ชีนิบาสเบเฮรา IAS General Observer 36ตุยจงเล่37ลงใต้เวสบากะผู้รันจิตปวาร IRAS Expenditure Observer เตอันเตลาม Returning Officer และ Nodal Officer เตอมบอกิน Political Party ช่าง Candidate Agent เตอันเตลบอกอันนี้ชุดข้อมใน political party campaign กัลปุยช่วงเซนโซเชียลดานเล่เอ็นดิ้งนักกัลปุยนี่ดานตัวเตกองโซเลมีปุยปุ่งข้อมส่งโปรแกรมเสียงกองเชียตัวเตเล่ดีลช่างเทลูง่ายเทนิลเฟียนนนเลนินอินทันนัฟเฟลไฟเลยหลังตลังอมเทนานาทอหูดานตัวเตสอยหูอันนี้ General Observer เตชวนอินทันนักกัลปุยตัวระอินบัวใส่ช่วงดานบอเชียนนาอมเตจูซีวิจิล mobile apps มังอินที่หน่วยตัวเตเนนาเช่นจ้างเชียร์ปอยหมอทูเตเปลี่ยนทุ่งรัวบันเราสุรการเชียร์ปุยนั้นหัวโพลิงบูธปันเทเลเต้นวอดันท่าเวทในตัวรัวมันอมเตตาหลังเงินวอท่าเนี่ยดิกตะกับคนบีวันนี้เทนั้นท้องน่าชาในปอยหมอทูเตและจุดข้อมาเห็นสวยเขาอันนี้บอกMLA อินทันปุยในตัวจงสร้างลองกลายดีวินทุกท่านละคมตูเตอโกอินเดียนี่จนหูคัมปูโจเซฟลรัมซังดิสทริกต์ election officer ชวนลองกลายดิสทริกต์ช่วง MLA อินทันในตัวระอินปัวสารนักช่างกัลปุยดันจงสร้างทุกท่านละคมตูเตอโกมาเฮวันอาเฮียนปูอับราฮัมเบลซิกีที่ additional DC ปีรูช่วงกิมมิเคงโหลดปีดีอาร์ดีโอปูเดนี่เราชวนมา election officer เล่ปูมิงทันจวลา DIP เราเต็นเตล district election officer ปูโจเซฟลรัมซังชวนElection Commission of India MLA อินทันกัลปุยดานตัวระหุนอภิตุกังอินทันไกน้อยดิวตี้ตัวเทรนนิ่งชัตตะกับเปกันนี่ทูเต polling station ช่างมันตัว EVM บิดเขียนมาซา randomization กัลปุยนี่ตัวทูเตตาหลังMLA อินทันนั่งลงกลาย district ช่วง assembly constituency ปฐุมมิงเปรูจะมีสองปฐุมนี่ทัวสวยเดียวจวน polling station ช่างassure minimum facilities ตัวอินตัวเที่ยงเลี้ยมกอลเปตาทุนจอมินเทียนน้ำมูมันแล้วหุ่นเจ้าเก่าเทนตัวไกลล้อนอมเทนานมาลางนักกัลปุยแม่กันนี่ถูสวยpolling station จะสมเด็จประคัตจังจะเจริญสมกว่าชวนอินทันนั่นเองมารวมมันเฟลมันเบสนี่ถูสวยบอกอินทันนั่นเฟลไฟแต่เที่ยงนิ่มกัลปุยนี่เทนานคลิกขายตัว general observer security observer และ expenditure observer เตลงกลายจะช่วยกันเล่าถึงตัวถูตาหลังอินทันไกน้อยเรียดเชียนดูในแต่ตานับเบียกปวดเทเรื่องอันนี้ถูสวยอินทันนารินทลากกัลปุยนี่ที่นั่น district election officer ช่วงกองช่างอินพุตสารนั่นแต่เชียดปุยตัวนี่ตัวเรียน political party อายอดเตล่ทุกท่านหลักข้อมตัวตะจูเตลชินตัวเรียนจ้าอินทันน่าจะกันโคตรกันน้ำเล่นน้ำตาในบทใส่อันนี้อย่างเงี้ยมีปุยแต่ปุยอินโฟทลากง่ายปุยหมดตัวเรียนจ้าบอกอันนี้ก็จะส่งกระตุ้งก้าช่วงหลังจาก district ที่ตั้งหลังสารสวรรค์กันที่เราติดตะจูอันนี้